Okay guys, saya Gary ya daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review sebuah GSA 1250 triple brake yang baru sampai kedai. Ini warna yang paling hot dah, triple brake punya warna. Memang edition dia brake edition dah, hitam semua. Kemudian motor ni di recon ya, unregistered. Kita bawa masuk daripada Japan. So ini action spec lah. Untuk orang yang tak berapa nak tinggi, boleh pilih motor ni. Lepas tu dia ada electronic punya suspension. Kalau nak adjust bagi tinggi sikit pun boleh electronic adjust bagi maksimum, so dia akan tinggi sikit ketinggian dia, tak ada masalah. Alright, so year make 2020, motor unregister. Kalau korang beli register bulan 1, dia akan year make year make 2023, dekat geran akan mention register 2026 lah. So motor belum register, macam beli motor baru. So akan keluar geran baru, semua barulah. Lepas tu kalau korang beli ni, untung kalau beli loan punya buyer, sebab dia punya interest rendah. Dia sama rate dengan motor baru, 4.2 starting rate per year. Tak macam second hand. Kalau second hand interest tinggi kan, so ini dia jimat interest. Dia sama rate dengan motor baru. Ada free lagi warranty 5 tahun. Boleh letak nombor baru. Ada free warranty 5 tahun lagi. Condition macam baru. Mileage 12,000 saja. Sebiji macam baru lagi guys. So harga jualan kita nak offer 120,000 offer 5 years warranty. Kalau loan credit ataupun loan bank, deposit kosong, bulanan 1,800 lebih 7 tahun. Kalau ada credit card, limit cukup, swipe guna credit card, kita buat EPP 0% interest dengan bank korang pun boleh guys. Alright. So kalau penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Kalau nak join motor, nak trade motor pun boleh rujuk kita. Jom kita tengok. Windshield depan ni dia adjustable lah. Dia pakai manual adjustable. Ada handle guard macam biasa. Lampu LED lah, model baru punya, nampak? Ada 2 bab. Ini model baru punya, terbaru punya lah. Ada LED punya sinar. Okay, warna pun warna triple brake ini. Nampak? Triple brake ya. Okay, tayar depan ada 90% lagi. 120, 70, 19 Michelin Anaki 90% lagi. So orang boleh tengok damper, dia punya arm semua macam baru lagi. Ada spotlight original, crash bar, engine guard semua ada lah. Alright, ini Adventure yang GSA ni, GS 1250 Adventure GSA. Adventure dia high spec punya. Dia punya spec tu tinggi punya, dia tangki besar punya. Okay, engine semua macam baru lagi lah. So ada siap dengan sidebox Trotec dengan tong atas tu 3 box lah, aluminium. Tayar belakang pun 150 60 17. Pakai Michelin Anaki juga, 90% juga. Okey, space juga semua dah ada lah. Semua cun lagi guys. Okey, tengok meter pula guys. Okey, korang boleh tengok motor ni memang cantik sangat. Mileage 12,000 saja. Tengok ni button ni. Button tu semua macam baru lagi. Memang motor tak jemur. Memang tak letak atas matahari lah. Sebab ni heater, bagi panas drifter. Mode starter lah. Mode tu ada mode. Okay, kita start dulu. Okay, korang boleh tengok sini. Suspension mode, menu. Suspension mode boleh adjust. Ni horn, cruise control. Ni spotlight. Okay, right. Kalau tengok pada sini kita boleh tengok dia punya menu lah. Boleh setting semua. Alright, my vehicle pun boleh. Okay, semua trip ada lah. Okay, alright guys, so kita payungkan korang sound dia jap. Thank you. Alright, so kalau korang tengah cari motor ni, boleh PM kita ya guys. So harga jualan 120,000. Korang boleh dapat year make 2023 punya GSA 1250 triple brake punya. Year make 2023 tapi unregistered, recon punya. Belum register lagi. Kalau korang beli akan keluar geran baru, semua barulah. Okey, macam beli motor baru. Interest pun sama dengan motor baru, interest jimat. Okey, so boleh letak nombor frame baru lagi. Dia belum register, boleh register nombor baru. Ada warranty 5 tahun, unregistered recon, line new condition. Okey, yang penting harga kita offer 120,000 harga cun. Kalau korang minat, rujuk kita. Bye.